Bengacabanga ukuthi kuyofika lolu suku mina nawe singasathandani. Bengazi ukuthi ukukuthandela eduze ngenye imini kuyobanga ukuthi singasazwani. Impela bengasiboni nangelinye ilanga ngisola ukuthi umuntu ofana nawe bengifunani. Kodwa mhlawumbe ukuba ngeliphendulanga lolwacingo lwakho namanje ngabe sisayithandani. Hleze ukuba ngikunakanga ngalesikhathi ucela ukuba nami namanje ngabe usango wami. Mhlawumbe ukuba ngireplayanga kuloya haya wangalela langa ngabe sisandawonye nakuleli langa. Hleze ukuba ngikhathazanga ngandlela ongiphatha ngayo ngabe kusakhona engikuthola kuwe egameni lokuthandwa nguwe. Noma kuuthando lwamanga at least bengisazoba nawe. Bengeke kufane namanje njengoba yami inhliziyo isilinyaza ukushiwa nguwe. Ngiyasola ukuthi ngikulandeleleni khona ngikugadeleni okwenziwa nguwe. Kodwa akusenani. Wena uex yabaningi obathembisa inguna phakade kwakhona ukubashiya mina ke bengiyini. Bengubani ukwenza umuntu othandwa yimina ngithande ngandlela engifisa kube ngayo lana. Vele bengubani ukubaphikisa uma bethi sinokuthanda la singathandwa khona thina. Kodwa mhlambe bekuzoba ngcono kube ngixolisele ukukuthanda ekubeni ungibona njengomuntu ongakufanele. Mhlambe kube ngikuvumele. Ukube ngikudedele wangizwisa ubuhlungu ngafunda ukukubekezelela hleze bekuzogcina usungizwela. Hleze ukube ngikwamukele nempatho yakho embi wena bosazofunda ukungithanda ngandlela efanele. Akuvumi.